Jikun kiamgu che chang gongji o shida dambe chi chonga ne dawa sam ki rang la jagar ki udar bardi shi nga de re yobe ane chin nyayo de Burma tang Singala jagar ar payu Vietnam Malaysia chi jakab khne pepe gilhong gupchi samadan shi gi thone yanne shi chog yoba de dandi chi chonga ga nin trol yoba da yanne jig dirwin zagu ti thotan jikun kiamgu che chang da bomi jingzi ki shir kalon e thkama gilok cho jagar jasa dili yin barmi jong chab jachi nawi thansog ki chongchi gilhong ge de so matang ngabdal hon zomte dasim ke yanne ti yongsin jig dir yoba re. I would like to sincerely and wholeheartedly Bomi jingzi ki chiri kaluna ye thkama gilok ki jikun kiamgu che chang rambo che chodan jikun kaji gombe phakpa netan dewi gilhong gupchi sam danshi ki anyayo ki gane chin ta dawa sim grang la lurji rang shi dan be ga yarne kodig na wan der ngjo shu yo bare dawa sim ki yarne jig dirwin zagu tang ta la tak la sok pe sane khak ko rigjon thap ton ya che yo ndu Xianyang zhikung kiamgun che chang gongzhi tar dakshik tomba chumdan de ki gayarne thang nishi zangan zanyong sa ga nyayo ne chinda. And the first Kadina also happened in this place. Talo ne ayarne gyachin tsakpan de thang tangbo yinba tar jeshik ne lo tar tsokshar yo barendu.